Nigikeno kiarumiria ngavana wa Kirinyaga Ann Waiguru magikenerera gukindirwo gwake ni igoti riria Kerugoya arita ngavana wa kaunti-ino. And county as long as they had ciira uyu uria uma mbere ya mucirithania Rucigitari na uria ugutuithanagio rita ria keri utianiirio thutha wa kwaga uira muiganu ati githurano kiari kiiye na kuhakwo kwa aikia kura na Uhotani wa Waiguru wakindirwo. The third respondent, Honorable Ann Waiguru, was validly elected as the governor for Kirinyaga County in the general elections held on the 8th of August 2017. Mucirithania Rucigitari ni athire Martha Karua arihe hathara ya ciringi mirioni 5 agiathwo arihe Waiguru ciringi mirioni 3 na kamiti ya ithurano na mihaka ciringi mirioni 2. Instructions fees at 2 million for the first and second respondents and Kenya shillings 3 million for the third and fourth respondents. Mwanene wake munini wa ngavana wa Kirinyaga Peter Ndambiri ni augire igoti nirumiririe kihoto na umacira-ini uyu miario ria nyitirwo mbaru ni wakiri wa Waiguru Kamotho wa Iganjo no Waiguru ndanekinya igoti-ini hindi ya itua riri. Ndirenda kwaria njuge opponents yaitu matige gutinda makiuga ni marathi appeal ithuĩ turenda kuruta wira no ringioria my cousin Martha wa Karua my cousin wakwa biu atige mbara itena mubango abe wira ni Waiguru. Nakuo mwena wa Githumo igoti ria gucokia ciira riko nirikindirire Uhotani wa Anyang Nyong'o hari ciira uria wacoketio riko ni uria wari ngavana wa kaunti-ino Jack Ranguma. Igoti niriatitirithia ati gutiari na uira muiganu wa kuonania ati githurano kiu gitiari kia uma na waragania undu uria wacungiriria mucirithania Rucigitari akindire Ann Waiguru arita muhotani wa githurano kiu arita ngavana wa guku Kirinyaga. Ngiribotera Kameme TV ndi igoti-ini ria Kerugoya ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.